Bunjiri shoga kumu koni kura no pilego. Muluko buja kumu koni kura ko pilego. Anyani koni miraba. Ayahu bebeli pero nen o mirete nen no ante ko bigoba gam lagere. Oh. Bullshit yang nyo matina ping. Pergi nyo lo nyako nyomo. Kara endo jeluna raji u ganga chembo. Endo jena raji u gama dago. Akari lo jora me obina gama mon, gama mera kena boni ko mami abet paro. Yere tan kulawa ne en bielo pe bielenge. Yorine ke nono me amekira pe ubalo. Ningiri do nyilangi pingo. Ay winyu. Ningin ti luru turukana tiger. Ya te wang kona nuo turukana dai chopo. Turukana gamu kom tuju ginno no gagama gama. Ekuka Morris Sirikiti was awarded a posthumous honorary doctorate of Lyra University this year 2025 for his long time and unwavering mobilization of the community for development, human rights activism, good governance and promotion of moral well-being of the populace of Lango as a tribe and the country Uganda. He also made a number of